U ovom klipu ćemo se detaljnije osvrnuti na neke od najskupljih kuća poznatih ličnosti u Srbiji. Mlada pevačica Aleksandra Prijović živi u raskošnoj vili vrednoj $500.000 zajedno sa svojim suprugom Filipom Živojinovićem. Ova luksuzna nekretnina nalazi se u blizini porodične kuće Filipove majke, poznate folk pevačice Lepe Brene. Za ovu vilu vrednu $500.000 Aleksandra i Filip su podigli kredit. Međutim, njihova imućna porodica Živojinović pomogla im je da obezbede ovu raskošnu nekretninu na početku njihovog bračnog života. Ovaj potez govori o bliskim odnosima Aleksandre sa porodicom Živojinović, koji su joj poklonili vilu kao svadbeni dar. Njena vila od $500.000 svakako spada među najskuplje kuće u vlasništvu domaćih estradnih ličnosti. Poznati folk pevač Miloš Bojanić posjeduje nekoliko luksuznih vila vrednih $1.000.000. Jedna od njegovih najskupljih nekretnina nalazi se u Sremskoj Kamenici, gde ima vilu sa bazenom procenjenu na oko $2.000.000. Bojanić je svoju imovinu stekao vrednim radom, a nekretnini su mu jedan od načina ulaganja zarade. Pored vile u Sremskoj Kamenici, on posjeduje kuću na Crnogorskom primorju u Baušićima, koju je pretvorio u hotel. Ova vila na Crnogorskoj obali takođe spada u red najskupljih Bojanićevih nekretnina. Procenjuje se da je vredna preko $1.000.000 s obzirom na atraktivnu lokaciju i luksuzne sadržaje koje poseduje. Ceca posjeduje vilu na Dedinju vrednu $3,3 miliona, koja je jedna od najskupljih nekretnina u vlasništvu domaćih pevača. Cecina vila spada u red najluksuznijih i najskupljih kuća na estradi, a ova impozantna nekretnina odlikuje se raskošnim dizajnom i prostranim prostorom. Vila se prostire na više nivoa i posjeduje brojne luksuzne detalje poput mermera, kristalnih lustera i skupocenog nameštaja. Posebno se ističe prostrana strana dvorišta sa bazenom, terasama i sa prelepo uređenim vrtom. Ceca je ovu vilu stekla zahvaljujući decenijama uspešne pevačke karijere i pametnom ulaganju zarade. Njena luksuzna rezidencija na Dedinju svedoči o finansijskom uspehu i imućnosti ove folk zvezde. Pevačica Vera Matović i njen suprug Ratomir Matović kupili su vilu vrednu $5.000.000 u jednu od najekskluzivnijih ulica u Beogradu. Ova nekretnina spada među najskuplje u vlasništvu domaćih estradnih ličnosti. Vera i Ratko su uspjeli da zarade ovoliku sumu zahvaljujući dugogodišnjoj uspešnoj karijeri i naravno pametnom ulaganju. Vera Matović je poznata kao jedna od najuspešnijih narodnih pevačica u Srbiji. Decenima je nastupala na najvećim veseljima i koncertima, što je omogućilo da stekne značajno bogatstvo. Pored ulaganja u ovu luksuznu vilu, Vera je ozbiljan kolekcionar umetničkih dela, pa je postala jedan od najpoznatijih kolekcionara skupocenih slika u Srbiji. Pored ove vile, mediji su nedavno otkrili da Vera Matović posjeduje još jednu luksuznu nekretninu u Beogradu za koju javnost do sada nije znala. Radi se o dvorcu koji izgleda poput prave kraljevske rezidencije, a čija je vrednost takođe procenjena na $1.000.000. Ovo dodatno potvrđuje da je Vera Matović jedna od najimućnijih estradnih ličnosti u Srbiji. Goran Bregović sa svojih 69 godina jedan je od najimućnijih domaćih estradnih umetnika. Procenjuje se da posjeduje oko 30 nekretnina širom sveta, uglavnom luksuznih vila, čija ukupna vrednost dostiže, verovali ili ne, $35.000.000. U Beogradu Bregović ima oko 15 kuća, a njegova vila na Senjaku posebno se ističe. Ova rezidencija opasana je visokom ogradom, ima garažna vrata na daljinsko upravljanje, što ukazuje na Bregovićevu želju za privatnošću i naravno sigurnošću. Bregović je svoju impresivnu imovinu gradio decenijama uspešne muzičke karijere. Kao jedan od najpoznatijih kompozitora i izvođača na Balkanu, on je ostvario zavidno bogatstvo koje je pametno investirao u nekretnine širom sveta. I to bi bilo to za današnji video. Hvala vam što ste ostali do kraja. Kada ste već tu, pogledajte naš prošli video. Doviđenja!